Bueno, Brasileko bidaia izan da oso aberatza, nik uste dut, batez be aurreiritzi batzukin zankarielako edo ustegebelako izan zekiela erabatekoa, eta ero bertan biziteko esperientziak edo kokatzeko balixo dutzu, eta azkenien da hori, aurreiritzi horreik apurtu eta benetan bertako realitatea ikusi dugula. El trabajo ha consistido en un trabajo de intercooperación, que al final es uno de nuestros principios básicos cooperativos. Nos hemos dado cuenta de, a pesar de ser cooperativas tan diferentes, con productos tan diferentes y estar tan lejos, pues que a veces existen problemas comunes que igual podríamos resolver entre nosotros. Konturatu nahi zena da, kooperatiba ez da bezala, gaudela bide honetik, baina ez dugu ahaztu behar zeintzu dien gure oinarriak eta zeintzu dien gure helburuak, eta horri beti presente eduki bidean hobetzeko. Me ha gustado mucho ver cómo sigue existiendo ese sentimiento cooperativista inicial, el que surge de una necesidad, ¿no? Personas asociadas con una necesidad común. Es algo que nosotros pues hemos perdido un poco, nos hemos acomodado, ya formamos parte igual de cooperativas un poco de bienestar, entonces de vez en cuando viene muy bien volver a los orígenes y refrescarlo para actuar en consecuencia en el día a día. Esperientzia oso indartsua da. Aukerak sortzen badira, ez dakit bidai luze ero bidai motzetan, bertari terrenuan ikustea zer egiten duen, porque mundukide ezauten dugu bai memorian eta bai aurkezpenetan, baina benetan ikusten dana mundukide zer dan bertan, herrialde desberdinetan, kasu honetan Brasileko esperientzia ikusi dugu, eta animatzen dut bertan ikustera. Gainera konfirmatu dit, gu gaur hemen gaukauen bizikalitate on hau, batutan beste batzun bizikalitatean inzidentzia daukola, eta ikusi dugu Europarrak zein inzidentzia gaukauen Brasileko eredu desberdinetan, eredu produktibotan, eta lur gainen jartzen dau hemen zerbait egin behar dugula hirugarren mundurako edo bigarren mundurarekiko.